Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, урматтуу кымбаттуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 20-июнь Жалал Абад областы Базар Кургон чоп базарына келдик. Тугандар, бу жерде бир портерде биде чооралаш пресс бар экен. Анан бу жерде могу портерде дагы биде бар экен. Таза бидедей көрүнөт, бирок сырты саргайып калыптыр. Саман бар экен. Тугандар, ушулардын азыр бааларын кыскача сурап билип беребиз. Сиздер каналга катталып, комментарий коюп жаза кеткиле тугандар. Азыр бааларын сурап билип беребиз. Assalamu alaikum, aka qandaysiz? Bede qanchadan ekan? 220 so'm, ha? 220 dan ekan. Ikkinchi bedeni ko'ramiz, tuğanlar ana. Saman so'raymiz. Tak, esi yo'q ekan, biroq men aytganday ele sirtdan sari bo'lib ko'rindi, biroq toza bed ekan tuğanlar. Sirti sarg'ayib qolganday buni. Menimce bir 260-270 olsa gerek. Saman pres. Saman presin kiygen ekan amaç. Derdil pres degan. Suvat saman ekan menimce. Assalomu alaykum. Saman qanchadan ukam? Saman qanchadan? 150 dan aka. 150 so'mdan, ha? Arpa buday. Arpa ha, derdil presleyen ekan amaç. Qalat ekan bir ağaç. Maka Bozor Qurg'on cho'p bozorini qisqacha tartib ko'rsatdik tuğanlar.